Acts chapter number 1, verse number 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and into the end of the world. Amen. Izwi likaNkulunkulu leli eliqinisile elinganaphutha elimile kube phakade elingashintshi. Lawa amazwi akhulunywa uJesu uqobo lwakhe. uJesu utshela abafundi, labantu atshela bona abafundi bakhe leka hambe nabo almost 3 years. Uma sekazobashiya ebuyela ekhaya ezulwini, uthi kubo ningesabi ngoba nisakwamukeliswa amandla. Engathi bayambuza ukuthi kanti lamandla anjani, lamandla sowamukela kanjani? Uyabatshela uthi nizakwamukeliswa amandla kuphela when the Holy Spirit came upon your life. Uma umoya oyingcwele ehlele kuphi? Phezu kwenu. Ngicela ungipheke sengivala. Uma kunento esiyidingayo, we need umoya kaNkulunkulu. Alikhuluma iclass. Dinga ini? Umoya. Alikhuluma iclass. Dinga ini? Umoya kabani? kaThixo. Awuthi amen. Umoya kaNkulunkulu yiwona odingako mntanami. Ngoba uma ufika umoya oyingcwele, ukugula kuyasaphela, ihlupheko iyasaphela, amadimoni ayahamba, ubuthakathi ababenze phezu kwakho buyahamba. Ngoba umoya oyingcwele awufiki wodwa, ufika namandla. Ene lapho khona lo moya kaThixo, lo meko awukwazi ukuhlala. Anithi amen. La kukhona umoya kaThixo, ukugula akukhona ukuhlala, amadimoni awakhona ukuhlala, uSathana akakhona ukuhlala, imimoya emibi ayikhona ukuhlala. Ngoba umoya oyingcwele akasheri indlu nomoya omdaka. Alivumele ukuthi amen. Umoya oyingcwele akakwazi ukuhlala etafuleni elilodwa namadimoni. Alithi amen bazalwane. Nakafika moya oyingcwele kukhona okumele kuphume, nakaphuma moya oyingcwele kukhona okumele kungene. So yini into oyidingako? Udinga umoya. Alithi amen bandla. Awungikuphinde ngusisi, udinga yini? Umoya. Asiqhubeke futhi. Lithi phephele, uma fika lo moya you shall receive, nizokwamukela yini? Amandla. Anithi amen bazalwane. Hey, namhlanje ngithi umoya kaThixo awehlele phezu kwakho. Uma umoya kaThixo awehlele phezu kwakho, uzokwamukela amandla. Uzawendlula labantu akudlulwa khona. Nabakubuza ukuthi udlule kanjani, batshele ukuthi senginamandla. Uzawunyathela izinto ezinganyathelo. Nabakubuza ukuthi unyathela kanjani, batshele ukuthi sengamukela amandla. Kuzawuvuleka iminyango ebeyingavuleki. Nabakubuza ukuthi ivuleke kanjani, batshele ukuthi sengamukela amandla. Uzawudla nezinto ezibulalayo wena azisoze zakubulala. Nabekubuza ukuthi wenza ngani, batshele ukuthi sengamukela amandla. Uzawunyathela ofezela, uzawunyathela nenyoka, uzawunyathela nemithi. Nabakubuza ukuthi wenza kanjani, batshele ukuthi sengamukela yini? Amandla. Alithi amen bandla. Wamukela yini? Amandla. Beka mine ngoba
ngilungiselela ukubeka wena izandla. Umukele yini amandla. Lento idinga amandla. Hallelujah. Ngoba into abathakatha bayifakela kuwena, mina ngeke ngikhona ukuyikhipha. Kumele ngifike namandla. But lamandla kumele abe above lamandla lawo aphila la. Alivumi class. Ngithi namhlanje lo Sathane lohlupha wena uzohlangana nento engaphezulu kwakhe. Labantu abahlangana ngawe bazohlangana nento ephezulu kwabo. Labo tikoloshe abalala nawe bazohlangana nento engaphezulu kwabo. Lehlupheko leba kuthakathe ngayo izohlangana nento engaphezulu kwayo. Ngisho nale mithi abakuthumelela ngayo izohlangana nento engaphezulu kwayo. Ufuneka ini into engaphezulwane kwalento abakwenze yona. Hallelujah. Phela isiprophet bazalwane sihle anithi amen. Mara ukuprofeta ngithi ngibona wena uzanelwa kamagwaza awuthi amen. Wena uSipho wakabani uSipho wakadlamini. Ngibona wena uAlfios anithi amen. Kunhle lokho. Mara ke manje kumele sikhiphe. Hallo, kumele kenzo njani? Ngoba akuphelele ukutshela ukuthi uneselesele siswini. Kumele leselesele ngenze njani? Likhishwe. Mara leselesele liyokhishwa yinto enamandla okwendlula lona. Akumelanga lihlale libe comfortable. Kumele lihlangane nento enjani enamandla okwendlula lona. Uma inyoka inibazalwane inyoka ingangena la ithole ini umgodi ingene kuphi la. Izindlela zokuyikhipha 1 ukuthi ulanda induku ukuthi uyayishaya ngeke ukhona ukuyishaya ngoba ingene kuphi emgodini. Awuthi amen. Unendlela ezithu. Indlela yokuqala ukuthi ubilise yini amanzi uthele kuphi emgodini. Lamanzi asayenza ibe uncomfortable bese yenza njani iyaphuma. Namhlanje ngizokupha into ezowenza leli demon eliphila kuwe libe uncomfortable. Lezethu thwane ezuhamba emehlweni zoba uncomfortable today. Siyaphuma ngegama lika Jesu. Lele hliso abakudlise lona loba uncomfortable today. Liyaphuma ngegama lika Jesu. Lesithoka abakushaye ngaso soba uncomfortable. Siyaphuma ngegama lika bani lika Jesu. Anithi amen.